nyina munimono mo share education features edin adodo na ni Fabinzo na oteme nka no ene yensa ka opanyi kese ono eda aban aya sabia wo Mampong Asaam nti yebetoto na yetie ensem kakra efa Edith sarpong ho da che hema a friend Obediaba na yebusa na madam we dey question edi kan yebedi kan abusa wudin me pacho ye fa ose pacho bidin ni do me physician assistant Mampong municipal but specifically me Asante Health Center oh okay na chese Asam una oda hospital aban bi no una oda no okay we dey yebebo ni tel na yakon ni ntem eye abayo ya friend Edith sarpong okoda ache hema ye nya ntie se mo sponsor abofra no na niema ben na ade ben na mo hu abofra no hu nti a mo se mo sponsor abayo and the prepper say abaya your friend Edith sarpong actually him Obediaba or free Asam na musumi ejuma wa Asante Health Center na adipe fese ya mofrani ye na to say you see pem na so na se obi ni say obi oye artist and also obi oye star or can ku em sane man obi here medical checkup all the time because ade no jana na so okasa inti obia energy all the time and ade bia so ese na pump dey no ekoneni inti ye hwe ade fe anya me dey dua bofra ni mu na ese ye so ye kan e na edi na chi wo be bi obeku bia na yesu ye hu se na pump dey eye kan we dey madam ye beda wase na de tosu biem so empanyifo se mimusa o se abayo na mo se mo so na se mo boa no na wadi ne djuma no kosi emreben na mo boa abayo no because me the pass say on more talent we there more special doctors on show enti say me free akwa no be bad me to the need me kan say on show me we say na me ebe to me say enti e dey we ha brain na anytime Edith ebe ba say dia na mo fan and now say me BSc e be do na chisa even after the program I say the program okay, not just a metewasi ye pa dia, not just a mo buano forever and ever. But you, if you say one ma Asam di eduachi, na sana ye na ye pe. Eti so ma say ni de so mi na ye hwese na komude no. So when you know so baby obedu bia na komude nsam da yo so a ye be di na chisa. Okay, we there ye better was the tosumi no na de etosumi ensa empanyifo se mentoma na yenti wanu di sem. Abayo no mose mo boa no afi nso emwa ben ni anamo ben na mutu de afa ho ana Ghana hospitals nyina mo de letter common panyifo ana bacho mudamas for president sisi ane die yemfa letter enko be bia nemu ahaya health center yetutsuwa ye limitations but me from say bibi e wo na chine so me so me friend me colleagues impending for kudama omo yero mu adwuma yi na me de me say na to me sure so me be interested say omo be boa because maybe akwa ne for dey say nyina ye ma ye ni bere na ye so na se enti se me so me ntimi a ye wo me penny for omo so me boa me so okay abusuafo na chese de tie no Asante Mampong Asaam aban ayare sabia wo ho dachi ma Edith sarpong omaso abayo no asene na opanyipa oda ano ana ene twetwe nkomo we dey madam ubesi udin so ama ye biem pacho within the Mabel Clotty me a physician assistant and was Asante Health Center Mabel Clotty okay we dey madam yada wase nyam coupon enso enhia mo ene majuma pa mo ye amaye yada mase Hello, Ghana.
someone winning that. Say all day. This coming Sunday, Umbra, in United, I will prepare Asaam people. 4th August, that's him launching a honor air cousin, a bayo putu. Bayabaka said, that's him, Yanuansi, you who say AF, Madam was.